Hello. Good morning. Northeast Windogi News Analysis ta mayam punamagpu taramna okchari. Ngasi Imphal da phungna khiba pause singde yawba maru oiba pausing khananabagi damakta aikogi studio sida lengsinduna lebiribasi Oza Dr. YENGKOKPAM DHAKESHWOR author and columnist ni ojabu hanma makta da taramna okchari oza. Thakachiri oza. Oza ngasi ki pauche yamma da phungnari basi aikogi manipur gi ningtam bangak pada thawai katkraba athauba singi mafamda state ki thakta ikai khumna ba utkre haibasina ngasi gi pauche yamma gi headline oiduna phungnari oza. Thoram asiga mari lenana governor na phungdokhiba tongan tongan ba wafamda haukibana para oiduna manipur gi tunglamchat ama punna yatminnasi haina mahana phungdokhiba aduga ngasisu manipuri khudingmakna maraibak nungsibagi ihul leiri haina mahana tongan tongan wafam sing thambiri loinana ex CM birena phungdokhiba wafam dasu khogi ideology khenarabasu leibaki matangdadi punsi haina tongan ba wafam phungdokhiba oza thoram asiga mari leinana ngasi ekogi ngarangse petrol se thoram pangthokpasi yamna maru oiba aduga manipur gi oiriba phibam sida kari kari tamjaba yaba leibage habadusu oza ngasi overall oina pulap governor amasung ex CM na phongdokhiba wafam sim pulap oina yenga oza kari wafam thambini ahanu makta da Northeast Window Television gi ayuki news analysis meng tabe puno ko kuno na kurumjari ngarang si August ki tang tarawum doi lamdam sigi di yamna koi sautok saningai oiraba aduga miyam punamangna su tawpham thokpa 13 August tarawum doi tam sangna English amaga sanipan marbudra gi August tarawum doi da manipur gi maraipak maramdam gi maning tam ngakna naba mapuru majati gi damakta maribak si migi makhat manungda migi kuba manungda leiraga makoina hanglai gumna sanaba adumai tawba lenga ama lengakna buhonarakpada madu tawba yaroi haidana madugi akoigi oba sangaba cultural heritage ama akoigi leiba asi heta maset tawraga karigumba kharna sembanate cultural leibak si leiba miyam punamaksina magi leijaba wakal loksing Pabo Rumbi, Patabu, Chakotabo Rumbi, I could way of life amada established to Jarapa culturally evolved state amani haibudo, Makoina Technagriba, land, Mariba, Kidamuktama Taika Kiba land on a Praman in a Udkrabane. Hired South India Sidata Adugumba Lana Mata, were declared Oraga state Kitakta, British Nakurum Sasalakumatanda, Maset Hak do Battle of Palasi and do Ada Sipoi Mutini and Hang Mateki. Magi kaya resurgent haigadra kaino mateki khara lakpaduna tana tasengba nation amagi thakta war lauthoga war declare tawraga sengna khiba lan haibase hojiki Indian state sing si manungda manipur sikhaktane buko taidi loina mak adum mithai ko phirangi lamlo haisini ne laman singi pawrugda ko adumai tawraga maset amadong haijan tawbuda moigi matamdugi moigi leriba kano myam singdu aduna ne sigi poside ne India na su yamna nungai tab miyeng ama koida sangna yenga lakpagi culture am lerise maramdi si 13 August si koi state ki thakta program koi lebak ki natabada ko koi school na college na natraga lekai club na tawba humatamda 1970s ki mamangda masi tawba yaramba nate ID state lengak na thinga mine buko adu manipur da regional party 1974 7 lakpadagi ko my regional concept to my whole India can see the convince or consider the higher potu state ki thakta observation tawba yarakpagi for alimidin semester oring eda ko manipur gi alimidin semester adu gi masi am remarkable semester moina koina hosibokta manipur gi miyamna sonari se ko 13 August se India government na matamda tawba yate hana thingamine ko adu manipur gi oiba magi nation na sigi magi British ki mayok ta thengna gi ba lanam bo koi ningjing jabo sike dobu gi masa musu sing yaro deno haiba posing asi level ama da mukna ra kan se ki thakta torokri bane ko irai lai ba thabak na te ko aduna leiriba poti India gi leiriba lenga asi laga su India sin Union of States ni hai targa su manipur si da te state command ba top pa unique magi nesama leijabani na Madaigi keno du karmaina thugai gedage madugi uniqueness to kamai manghan gedage haibase yam sangna madugi khallaga lakwa khalla madu hojibokta leiba asigi pot asine boko aduna hojik laiba issue di
manipur gi oiba state ki thak ta kuin that nagas pang tho e ama tore lekai club ta kari da ama tore whereas masi gi pose whole manipur gi mafum khudi makta manipur ne han le mafum khudi makta masi spread to wangam brangam dabra haibagi akoi gi wakhal londo adai du de hoji si akoina masi gi yamna aruba takak ama laksel e ko adi matam du da lan sokna ri ba mi sing ase so-called Meitei Furuk kakta na teba Singmi ki masa mayama adagi di even leidana ko Singi kari Manipur ki damakta thengnari ba lane ba madado what ibad Manipur nen leidi ba matsi ki manung leiba ala khoi miyoi Furuk khudi makse masi puna maksi loina mak lan si de yauri bane ba akoina madugi historical account ma loi manghan gi bani na haidi Beatrice na kaina palak matanda matam dur lerami ba institution mayam no mosi loi mai tha na thugai dana sakai dana manghan ba oma oi bani na madu kana na yaw no kamai to no haibudu yamna dep research sama yaw daga di haibi yadam ni na akoina madugi potu pinpoint toroga sini na haiba ngam da bai wane ba ko sigriba yam grba miyam madura thengnari ba lan chingda tari ba sinaw mayam singi support leidana ko asi mayam sing asi yaw ro kansi da Manipur senge matam du dai da semi Manipur do ngasina hojikna kari gi damakta siguma 13 August ki function da kari da amada akoi ba area Imphal manung si kakta da natraga Imphal Valley gi district khar si kakta da hariba singi popularize tawraga atopa Manipur gi leiba district mayam sing aside da masigi posi hoi gi popularize to wangam dribano haiba madugi trust to kamai mangthari ino haiba se masi da ne ba hoi gi miron si gi responsibility se ngasi gi matam amagi 1891 gi mamang da leramba Manipur gi lengak pasing aduna Manipur apunba ase asigi lantheng na kanda punamuk yawhan bangam me whereas ngasi gi laiba phim asidana hairiba adugumba yawgriba landu bokta akoi gi mafum khudi makta masigi observations tawba ngamaktabagi sang amada hanthara krebko adu tagadi matam du da lerami ba lengak pasingi responsibility makoi gi mathona makoi gi miyeng sanba sing aduga ngasi gi leriba miron sigi lengak sing asigi ba koi si miyeng sanba ani se masi amagi natabado ko masi kana na ka maina heli gi haiba pose tamdu lai ham do bi ai pisa payam do bi ai ade amataram do bi ai but makoi gi sense of nationalism makoi gi sense of patriotism du di inthokna thak wang gre ko ID Manipur apun bagi oni yenga ga makoina thengnari ba lana du deida pot adu focus to wanga mami miyam pun mo saru ya wanga mami adu ngasi na Manipur gi apun bagi lan si deida miyoi miyam amana saru ya bang ngamak triba yarik triba masi kari gi no haibase this responsibility se ngasi hingiba ai samang yauna ai khoi gi mirol na masi gi daita pugadabni adu ta kamaina masi ai di sona kanda chalaningi aduna thauba singi ning sing lakoda aisu aigi oiba pukning gi oba sadanjali katli aduga tawudabu hairiba makhoi gi phidam mado akoina tung ilaga satpa ngamdragadi masi tawgi uhan toksu leir oidoine boko sumna numitu ko lakoda akoin lei makat padu nataba ai khoida su makhoi gi i gi thauna makhoi wakhal gi thauna apun Manipur gi thauna Manipur gi damakta kano tawbase masi akhoi gi daita ne khanbam sangeba adu khallaba matam du da akoi soidana mai pakani natragadi observation gi kari gi adu geta gi tawbasi nadi akoi yawi yaroi aduna hanagi axiom na su akoi ideology gi khena matam du da lan chapa matam da pawnar bajaba si jeni thadoibni ma state ki mathakta state ki conspiracy ing thau sema da yawi yawde adu ada tawn jail le dim ne ko adu thadu kan du leba ki ne hairagadi Manipur gi magi rainti gi thau munna baduna tonga babani leba ki obadai ta dipun lowina gadabni haidana moi me ama thadu kan sida lan chatpada magi mathwai katlaga mariba ki damakta na trongi pawna menjo adu adai tawnari myam si sigu mai tawdana aikoina aru leba ki tanja asidadi puna maksing ase loina magi mai khongshep haina ba myam sing ya dona kan akoi gi Manipur se idea of Manipur se kamai leike gi haiba se akoi gi oiba responsibility ni akoi gi oiba thodang ni haiba side da idi hozik yamna kanna mai onsen ba onsen nari ko adu apun ba comprehensive oiba composite tai ma akoi se kamai leike gi haiba se masida akoi work to matam ni masigi da makta akoi gi leja wakhal thona puna maksya masi katho ka sida Manipur haidun leitra kanda akoina Manipur wangang ba yaroi Manipur haidun leitra kanda Manipur na bhatagi to ke hasu Manipur leitra kanda karamain to kani ba Manipur ning tam gaisi Manipur le kanda na to adu hojik Manipur si leitabagi film ne wala isi idea of Manipur si leitabagi film ne wala lakal isi adu ta gadi karamaina akoina maning tamba leitaba putu ka maning tamni natra leitaba putu ka maina nungai ni hingani adu gi pose akoi karamain lehenga de gi haiba
ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯔꯤꯊꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟꯁꯤꯡꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯝꯃꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯉꯥꯛꯑꯝꯃꯤ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯂꯨꯔꯦꯁꯇꯤꯛ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯝꯄꯣꯖꯤꯁꯟꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯕꯦꯂꯦꯟꯁ ꯇꯧꯔꯝꯃꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯌꯥꯅꯔꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯍꯣꯜ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯤꯁꯇꯣꯔꯤꯌꯥꯟꯁꯤꯡꯅ ꯈꯪ ꯍꯩꯁꯤꯡꯅ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯂꯥꯏꯁꯨ ꯍꯩꯕꯁꯤꯡꯅ ꯑꯥꯏꯟ ꯈꯪꯕꯁꯤꯡꯅ ꯃꯗꯨ ꯊꯤꯔꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯦꯀꯥꯅꯤꯖꯝꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯕꯦꯂꯦꯟꯁ ꯇꯧꯔꯝꯃꯤ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯌꯥꯅꯔꯝꯃꯤ ꯀꯔꯤ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯂꯤꯡꯉꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯣꯠꯅꯔꯀꯥꯟꯗꯨꯗ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯍꯣꯏ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗꯨꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯤꯁ ꯑꯦꯟ ꯏꯟꯇꯤꯒ꯭ꯔꯤꯇꯤ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯄꯤꯛ ꯀ꯭ꯌꯥꯝꯒꯩꯒꯤ ꯀꯟꯚꯦꯅꯔ ꯆꯤꯡꯈꯥꯝ ꯃꯦꯘꯆꯟꯗ꯭ꯔꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗꯅꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯦꯡꯒ꯭ꯂꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯋꯥꯔꯗ ꯃꯥꯂꯦꯝꯗ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯇꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯅꯔꯤꯕ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁ ꯑꯦꯝꯄꯥꯌꯔꯒ ꯃꯥꯏꯊꯤꯔꯒꯅꯤ ꯈꯪꯅ ꯏꯔꯩꯄꯥꯛꯀꯤꯗꯃꯛ ꯂꯥꯟꯊꯦꯡꯅꯗꯨꯅ ꯅꯣꯛꯅ ꯐꯥꯔꯁꯤꯒꯤ ꯁꯥꯒꯥꯏ ꯀꯥꯈꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯄꯥ ꯏꯄꯨꯁꯤꯡꯒꯤ ꯊꯧꯅꯥ ꯂꯤꯡꯖꯦꯜ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡꯅ ꯆꯦꯟꯗꯕꯁꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤ ꯊꯝꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯣꯖꯥ ꯏꯄꯥ ꯏꯄꯨꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯔꯩꯄꯥꯛꯀꯤꯗꯃꯛ ꯊꯋꯥꯏ ꯀꯠꯈꯤꯕꯒꯤ ꯊꯧꯅꯥ ꯑꯗꯨ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡꯗ ꯆꯦꯟꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗꯨꯅꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯋꯥꯐꯝꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯃꯁꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯩꯅꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯤ ꯐꯝꯖꯥꯎ ꯄꯥꯏꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯅꯦꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯤꯟ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯅꯤ ꯐꯝ ꯄꯥꯏꯕꯒ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯂꯥꯟꯗꯁꯨ ꯉꯝꯕ ꯍꯥꯏꯕꯒ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯒ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯈꯦꯠꯅꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯃꯥꯏꯊꯤꯕ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯂꯥꯟꯗꯗꯤ ꯂꯩꯕ ꯖꯥꯠ ꯅꯠꯇꯦ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯂꯥꯟꯗ ꯃꯥꯏꯊꯤꯕ ꯍꯥꯏꯗꯨꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯗ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗꯨꯕꯨ ꯂꯥꯟ ꯇꯧꯗꯅ ꯁꯔꯦꯟꯗꯔ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯤꯒꯤ ꯑꯃꯗꯨꯗ ꯆꯪꯖꯕꯗꯨ ꯃꯥꯏꯊꯤꯕ ꯀꯧꯋꯦꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯣꯂꯣꯖꯤꯗꯨꯅ ꯑꯩꯗꯤ ꯄꯨꯔꯒ ꯆꯠꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯁꯤ ꯁꯣꯀ꯭ꯔꯦꯇꯤꯁꯅ ꯍꯦꯝ ꯂꯧꯊꯛꯏꯗꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯄꯥ ꯏꯄꯨꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒ ꯅꯣꯏꯅ ꯂꯥꯟ ꯉꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯟ ꯉꯝꯗꯕ ꯌꯥꯏ ꯕꯠ ꯐꯨꯅꯔꯗꯤ ꯅꯪꯒ ꯑꯩꯒ ꯐꯨꯅꯔꯗꯤ ꯅꯪꯅ ꯉꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯩꯅ ꯉꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯋꯥ ꯑꯃꯅꯤ ꯐꯨꯅꯔꯤꯁꯤ ꯃꯥꯏꯊꯤꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦꯗꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯗꯤꯑꯣꯂꯣꯖꯤꯗꯨꯗ ꯑꯟꯗꯨ ꯇꯥꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯥꯁ ꯕ꯭ꯔꯦꯠ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯥꯁ ꯗ꯭ꯔꯣꯞ ꯑꯣꯐ ꯕ꯭ꯂꯗꯇꯨꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯥꯏꯗꯤꯑꯣꯂꯣꯖꯤꯗꯨ ꯉꯥꯛꯅ ꯂꯥꯟꯊꯦꯡꯅꯖꯔꯤꯕ ꯑꯩꯕꯨ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯂꯥꯟ ꯃꯥꯏꯊꯤꯕ ꯍꯥꯏꯗꯣꯏꯅꯣ ꯃꯥꯏꯊꯤꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄꯅꯤ ꯂꯥꯟꯐꯝꯗ ꯃꯥꯏꯊꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯃꯔꯝ ꯂꯥꯟꯐꯝꯗ ꯃꯥꯏꯊꯤꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯈꯨꯠ ꯊꯥꯡꯒꯠꯂꯒ ꯁꯔꯦꯟꯗꯔ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯝꯇ ꯂꯩꯖꯗ꯭ꯔꯦ ꯅꯉꯣꯟꯗ ꯆꯪꯖꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯨ ꯃꯥꯏꯊꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯥꯟ ꯉꯝꯕ ꯍꯥꯏꯁꯤꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤꯕꯨ ꯀꯔꯝꯕ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟꯇ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯅ ꯂꯧꯁꯤꯟꯈꯤꯒꯦ ꯀꯔꯝꯕ ꯁꯔꯦꯟꯗꯔ ꯂꯧꯁꯤꯟꯈꯤꯒꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯐꯣꯔꯁꯂꯤ ꯑꯣꯀꯨꯄꯦꯁꯟ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗꯨꯗ ꯃꯤꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯅꯤꯡꯊꯧꯗꯨꯕꯨ ꯂꯣꯏ ꯊꯥꯔꯒ ꯍꯜꯂꯛꯄ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯆꯪꯉꯛꯄ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯂꯥꯄꯥꯅꯤꯗ ꯂꯣꯏ ꯊꯥꯈꯤꯕ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯍꯜꯂꯛꯄ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯤꯕꯅꯤꯅꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯩꯕꯥꯛꯁꯦ ꯍꯜꯂꯛꯍꯟꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯂꯥꯟ ꯃꯥꯏꯊꯤꯔꯤꯔꯣ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯣꯏꯅ ꯃꯗꯨ ꯂꯥꯛꯑꯒꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯂꯥꯂꯣꯡ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯃꯣꯏꯗ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯍꯦꯟꯁꯟ ꯑꯃ ꯂꯩꯕꯒꯤꯅꯤ ꯆꯪꯉꯛꯄ ꯌꯥꯗꯦꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤ ꯃꯤꯒꯤ ꯃꯔꯩꯕꯥꯛ ꯃꯔꯝꯅ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯑꯣꯏꯖꯔꯝꯃꯤꯕꯗꯨ ꯇꯥꯟꯊꯣꯛꯑꯦ ꯍꯥꯠꯄꯅ ꯍꯥꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯇꯥꯟꯊꯣꯛꯄꯅ ꯇꯥꯟꯊꯣꯛꯑꯦ ꯇꯥꯟꯊꯣꯛꯄꯗꯨꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯠꯇꯨ ꯂꯣꯏꯔꯒ ꯍꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯩꯕꯥꯛꯇ ꯆꯪꯉꯛꯄ ꯌꯥꯔꯣꯏꯅ ꯊꯤꯡꯉꯤꯕꯅꯦꯕ ꯁꯤꯗꯕꯨ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯟ ꯃꯥꯏꯊꯤꯕ ꯍꯥꯏꯗꯣꯏꯅꯣ ꯑꯩꯗꯤ ꯂꯥꯟ ꯃꯥꯏꯊꯤꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯗꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗꯗꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯂꯥꯟꯐꯝꯗꯗꯤ ꯁꯤꯕ ꯌꯥꯏ ꯆꯪꯕ ꯌꯥꯏ ꯂꯥꯟ ꯉꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯉꯝꯗꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯃꯅꯤ ꯂꯥꯟꯕꯨ ꯊꯦꯡꯅꯔꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯁꯔꯦꯟꯗꯔ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯐꯥꯎ ꯑꯩꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯨꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯀꯩꯁꯨ ꯁꯔꯦꯟꯗꯔ ꯇꯧꯈꯤꯗꯦꯕ ꯃꯣꯏꯅ ꯐꯥꯈꯤꯕꯩ ꯋꯥꯅꯤ ꯄꯨꯟꯈꯤꯕꯩ ꯋꯥꯅꯤ ꯍꯥꯠꯈꯤꯕꯩ ꯋꯥꯅꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟ ꯑꯃꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯅ ꯂꯧꯁꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯅꯥꯅ ꯁꯔꯦꯟꯗꯔ ꯇꯧꯕ ꯀꯔꯝꯕ ꯗꯣꯀꯨꯃꯦꯟꯇ ꯂꯩꯒꯦ ꯅꯝꯐꯨꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯂꯥꯟ ꯉꯝꯃꯦꯅ ꯆꯠꯂꯀꯥꯟꯗ ꯆꯪꯉꯀꯥꯟꯗꯨꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯖꯦꯛꯀꯤ ꯐꯤꯔꯥꯟ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯀꯥꯟꯗ ꯃꯤꯒꯤ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯨꯒꯥꯏ ꯅꯝꯐꯨꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯂꯝ ꯑꯣꯀꯨꯄꯥꯏ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯐꯣꯔꯁꯂꯤ ꯑꯣꯀꯨꯄꯥꯏ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯏꯁꯨꯗꯨꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯔꯣꯟꯁꯤꯗ ꯈꯪꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯟ ꯃꯥꯏꯊꯤꯈꯤꯗꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯄꯥ ꯏꯄꯨꯁꯤꯡ ꯂꯥꯟ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯈꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯊꯧꯅꯥ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯤꯡꯖꯦꯟ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯗꯤꯑꯣꯂꯣꯖꯤꯗꯨꯗ ꯃꯈꯣꯏ ꯃꯊ꯭ꯋꯥꯏ ꯀꯠꯄ ꯉꯝꯃꯤ ꯃꯔꯩꯕꯥꯛꯀꯤꯗꯃꯛꯇ ꯁꯤꯗꯣꯛꯄ ꯉꯝꯃꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯝꯖꯕ ꯂꯝꯕꯤꯗꯨꯗ ꯆꯠꯈꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯈꯣꯏ ꯃꯔꯩꯕꯥꯛꯇꯕꯨ ꯍꯜꯂꯛꯍꯟꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯃꯐꯝꯗ ꯃꯈꯣꯏ ꯃꯄꯨꯟꯁꯤ ꯈꯥꯡꯈꯤꯑꯕꯀꯣ ꯁꯤꯗꯕꯨ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯏꯊꯤꯕꯅꯦꯅ ꯂꯧꯗꯣꯏꯅꯣ ꯅꯣ ꯑꯩꯗꯤ ꯃꯥꯏꯊꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯥꯟꯐꯝꯗ ꯊꯋꯥꯏ ꯊꯥꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯔꯒ ꯆꯪꯅ ꯁꯔꯒ ꯀꯥꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯥꯖꯅꯕꯤꯁꯨ ꯂꯩꯗꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯗꯨꯗ ꯁꯤꯔꯒꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯤꯡꯆꯠ ꯐꯪꯉꯤꯗꯅ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯀꯣꯠꯅꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯂꯥꯟꯐꯝꯗ ꯊꯋꯥꯏ ꯊꯥꯔꯒꯅ ꯆꯪꯅ ꯁꯔꯒ ꯀꯥꯔꯦ ꯂꯥꯟꯐꯝꯗ ꯍꯤꯡꯉꯒꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯤꯡꯆꯠ ꯂꯩꯔꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯦꯝꯗꯨ ꯂꯩꯔꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯪꯕ ꯍꯥꯏ ꯂꯥꯟꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯝ ꯉꯝꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯀ꯭ꯔꯤꯌꯦꯇꯔ ꯑꯃꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅꯀꯣ ꯃꯥꯏ ꯗꯦꯁꯇꯤꯅꯤꯒꯤ ꯋꯥꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯗ ꯂꯥꯟꯗ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄ ꯃꯥꯏꯊꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯦꯅꯤꯊꯤꯡ ꯋꯥꯠꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝꯗꯨꯅ ꯃꯥꯡ ꯊꯥꯔꯀꯥꯟꯗ ꯄꯥꯟꯗꯝꯗꯨ ꯀꯝꯄ꯭ꯔꯣꯃꯥꯏꯁ ꯇꯧꯗꯅ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯃꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯊꯋꯥꯏ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄ ꯉꯝꯃꯤꯕ ꯏ ꯀꯠꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯃꯤꯕ ꯑꯩꯕꯨ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯃꯥꯏꯊꯤꯕꯅꯦꯅ ꯂꯧꯗꯣꯏꯅꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯄꯤꯔꯤꯠ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣꯗꯣ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯤ ꯃꯗꯤ ꯃꯥꯡꯉꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯅ
pham pai da pham jau pai da gi issue no tong am bam ni ko lusing ba hai ba lei ta ra di adugi spirit to any lusing ba ma da madugi spirit to di mangwe lusing hojik lusing ba leite hojik lusing ba thokte hojik manipur gi lusing ba hai ba se akhoi create to bangam de pokte hai bu amane bu ko aduga lusing ba singda hai ba wa se masi kitang aingonda lusing ba oida bagi ne moina ngamdri se ko pham pai ba sing nai na adi pham jau pai ba sing na hai gera leidana ko lusing ba sa ba sing na hai gera karino aduna tongan ba mani aduga lusing ba kitang correction statement itself se ko aigi mot ki wani ko masi aina masi common parlance bu dia koi masi kitang kupthana yengba ama sange bu ko cover the people gi kari da thola ga di ama tawra ga di ko lusing ba ga haiba mai thi ba ga haiba du to mai thi ni khangna ga haiba mai thi ni khangba ga si kamai khang kari land da si ai gi prince Socrates ne hemlok thai du di Socrates ne hemlok thai du si ni khangna thai na tro adu ai compromise tawra roi adu na tro magi Socrates ki hemlok ki drama du na tro ngasi bo Socrates is the wisest man of this world hai ri Socrates na man hai ri si kari no haiba kandu da state ama leiba taragadi state ki leriba existing laws e phatre haina ina criticize over yai phatti haina ina shamdok bi yai shamdok nabagi damakta aina hotna bada madu aingonda disturbance piba yade athingba piba yade madu nam khaina gadabani kariuma conducting to freedom of discourse legadabani madu haidana su aina shamdok tribogdi existing law do ai obey to batabani haibasine magi statement se ko aduna magi disciple mayamna maji escape tawro ko lo adu tawro smai sial ha no ai sial maram di ai state tagi mission on di sial state ai bisangai padabani adu state ki law na ai phajabani state ki law na on the pijabada I should commit it ai accept to batabani adu moina hemlock to thakani ai thakani adu hemlock to thaga ai sigani kasu kaide madudi magi oba law ne ba adugumba law do phatte na semdok pagi hak to ngon le semdok punga ngam da hak hasa gre adu bai mai thibani haya khadra ne semdok no hona jabu na ai thongna na tro pangal na tro adu thawai thajagi du bai mai pakpani mai thibani haiba ya khadra ne adugi mai pakpu na tro ngasi ma sonari ba adugi mai pakpu na tro ngasi akhoi tiken ni thangan ni pawnang sing adugi mai pakpu na tro makhoi na miro mission oi na lot na bidi gi makhong na tura kan na akhoi lanjeri na sanga ma khoi ngasi miro ni sonagi dro manipur rom gi dro sigum mayam sing ase hojiki miron gi myoi sing asina miyeng se akhoi sumna akhoi yengba ma sangi aduga halaman sing tormi mayam sing ado maithira ni khangna chatpa na te makhoi gi mathau na makhoi gi mathau pangthok pa seli bani mathau pangthok pa da maithi mai pak adugi walaite makhoi tokhum thok pa daita lo pa seli bani ko adu daita du koina mai pak na makhoi mathwai sarga ka gre adu makhoi gi tabir ma parada akoina inma ngam da bai dun tongan ba mani ada akoi gi watare natra mai saki ba mi du akoina mai thi ni adu ada ga highway yam janate yam thona pana makoi guts to da makoi mai pak na sali bani aduna adugumba keno sing ado akoina dumaina ai thamjeningi amama ta hairi sing se wahai da wata da wangang da soina borom bi ai spirit ta di moi du su phorongani ai gi lei aina haijari ba spirit che kitang correction of the language zo akoi difference of the language le bi ba but spirit to gi wane man hairi sidi spirit to the akoina honor to gum thoi ko adu adu ngarangi akhoi gi patriots day gi thoram ningsing bagi thoram sida akhoi gi makadana akhoi gi leiriba manipur gi situation sida haiba tare governor na phongdok ki ba wafam da central lenga kamadi local community singa toina paw phongna duna ingtappa hanjilak na ba kanna honari haiba ma ki wafam sida diwa kari wafam tha adu ma honaram gani ma aduga most probably sida ina thamningom le India is a larger context democratic country amada people's ki representative na sasan to the state haiba se masi yamna illegal state amane ba India na Manipur da illegal Indian state na Manipur da illegal activities am sa thabane my constitution gi wadna tonga ba ni ko legal framework te adu thambe yai adu thamba taraga su masigi pose magi political crisis the lower crisis the magi basis kara piraga thami badu da kwaidagi thuna hona ga dabase popular government amada yamna thuna khoi gi government as a people's representative amada people's ki mandate yawba adu gumba representative amada hariba government ase
government se sinaram ba hai basina magi prime duty oi gedau ne ba sida development gi kari gi adu gi adagi tongan ba mana masida yam long vision da natraga adu lauthok ba da lausan ba adu tawba thabak haidok ta ba leidana ko lambi sem da ba ado nakanda yam ka hena mana emphasis pi bagi governor sina kana tawgi matawhum thomu khra tawba natana ko yam ka hen hard decision masi longna ba honor dawni magi poti kaino haiba kanda karmain tawgi haiba kanda magi responsibility ti yamna thuna popular government ma establish tawna hona ba bisa it is the responsibility of the president rules ko aduna masigi potu gata da koi focus pi gada bani aduna ma community leader mayam sing kari sing magi leiba ethnic composition si kamai ne wose tawni ko ni ma idea mani pu si kamai tawne ha bisi masu responsibility fix tawre imne ko aduna ma tawrum masin da man haiba si tawrum da to ngam ni haibuk ti hairi si adu tawrum ngani na khali ma responsible person amu were gadi ko alu tawbu kai su kai te akhoi gi haibu yam thuna yam thuba matam da popular government ama people gi mandate yawer representative amada haibu government sasan to na ta democracy gi magi leriba keno se ama maming tagi oiba democracy haiba ma lakane ko democracy haiba taragadi always people gi mandate yawa phoma mana mai keno tawgada bane natragadi madu democracy gi wan thok leite madana yam thuna governor no hona gada bani hosu honari hena mana thami ado amuk hena advance hoina na ba mong na mana masi hona gada bane hoi makha chathar charak pado zai khoi gi lamdam asida august ra hundoi bo athoba singi numit haina leibak miam na palan tauri ba numit asida gi hoduna lamdam asida tha taru makha ta na president rule se amuk chalai ba hokre ba pawam su yaw reza sina kamai ni yeng be za se kano du na ai mamang da swai jagre akoin august ra hundoi to je self rule lama leina bagi da makta lan tau serim ne bo adugumba sum khoi sanuru ba hai tare mai sangdokoi matam do ko sangdokoi matam do president rule si di mai parliament ki asen ama lokan sen ama loroga president asen pe sangdok tu rim den ko adu sangdok ki matam do tang trom do ta wai wane do lebak si di amna khoi self rule amagi da makta maning makha tamba self rule amagi da makta sona kandana palan tauri aduga sona kandana khoi self rule lehendraba lamdam ama oina koi da treat tauri contradiction du gi wani da adu gi contradiction do adu gi wani aduna masi gi posi yam thuna koi self rule lehenna ba koi kano sing na hona ga da bani madu gi palan to bu gi wan thuk to lehen ga da bani hai wani da sumna sum toroga sona kandana sum anarchy chathaba adu ga sindana miyam gi lenga people rule self rule adu ada miyam hai ko adu ga sona kanda observation to ga da mi gi 13 august sai bisi masana masai morom no ngakse na gi mathwai katna matawri bane ko lan da ngam huda ba duna amani dana ko lan da ngam huda ba duna amani adu ga mina ngam dana mai phuraga nam phuda hat ki ba duna tongan ba mani aduna mana out of madudi keno tongan ba aduna khoi wakhal keno amane ba ko area amane ba adu huziki leri ba posi da akoina madugi maduma mayam sing adu respect to gadabni haina adu mayam sing british satharam ba adu nampu sason adu masai seblu lehen da ba people gi voice lehen mayam sing ado madu muthakadabni haiba natro lan thenari sibu adu lan du ngama mai paraga amu adu gi sem reputation du mulaga masagi seblu lehen dragadi British suga kari mi hong do pena tongam ni British ki wakalon do kari khena bulai ri ke adu ki contradiction du gi wani da hoi thagache za aduga ai khoi gi thadau student association of Hong Kong from the tha sigi tarukta manipur da tangdu laita ba hanjilakna bagi pandam da road to peace covenant of understanding haina mingthon duna thadau inpi manipur amadi manipur gi CSO singilu jingba singi marakta unaduna wari sana kiba thodok adugi matung Kuki Liberation Army Kuki Liberation Organization chief Kaimintang thang yuna wari sana ba aduda yaukiba Assam gi thadau jingba singi mathakta tongan ba charge tawduna aran ba wafam phongdo kiba adu khudak dagi handok kadabani thadau phurup ki thabak thoramda hairiba Kuki militant organization singna khuthingjin bagi thabak khudak dagi to kadabani haine khoigi thadau student association sina phongdorak li mamang da soja ai khoigi Kuki su gi kangbu sina hai tare khoigi nungai taba kaya ma kangluk khudimak dai khoigi lam mapuni bu hek haijin ba aduga tongan ba road na jingba kaya so maming thongjin ba khoigi nungai taba pau sing adu pau che sing da thingna jai haiba tare oja kari wafam thamin so far hoji baudi ko khoigi Kuki haiba tribe ama natra Kuki haiba nation ama natra Kuki haiba state ama dugumba mi group ama India gi constitution na India gi lenga na masakhang ba leitri hai tare ko
मोइन इमेजिन तौबदना तोंगान बमनी मनपुर लेंगांग सु मसक खंग लेट्री चिंद गांगना बाइदन तोंगान मयेक त कॉन्स्टिट्यूशन दा नत्रगना करिगुंबा आइन के लाइक त नत्रगा अइबा डॉक्यूमेंट द कनोदा कुकी हैबा मागी मियोय कांगलुप अमा नत्रगा मियोय ग्रुप अमा नत्रगा नेशन अमा नत्रगा स्टेट अमा इंडिया मनुंगदा हौजिबि क्योना मसक खंग लेट्री मदु मसक खंगु हाइबनि मो हाइसे अदुगा हाइरिबा सिंग अदुना ताबलम अदु तोंगान एडमिनिस्ट्रेशन अमदा खोइ चलाइजरगे हाइबनि अदुगी मनुंगदा थादौ हाइबा ट्राइब असिसु यावगदबनि हाइबनि ट्राइब असिना थादौ हाइबा ट्राइब असिना लौरइबा दायित्व असिना मणिपुर हाइबा सिददि कुकी हाइबा करी हाइबा अदर पुसलक कोप यारोय मरमदे अखोइसु अदुगी नोइना हाइबे वाने अखोइदे अदुगी मनुंगदा यावदे यावरिबा सिंग अदुसु अखोइगी अखोइ मसक खंगदबा पोतुदा अखोइना यावबा नते मोइ मणिपुरगी ट्राइब अमनि कुकी ट्राइब नति हाइजबनेबको अदु लेरिबा कंट्राडिक्शन असिदैदा असिगुम्बा आइडिया ऑफ मणिपुरदा माई कुमांग चौसलगा संगप मयाम सिंग से मसीदी अखोइ आइडिया ऑफ मणिपुर पामजरि पुनमसिना वेलकम तौब ताबनी अदुदा पामदब कामबु सिंगना ऑब्जेक्शन पिरक तौगनु कोकन पुआ पुना तौब ताबनी अदु तरखुद मयाम सिंग थेंगनमिना बताबनी मरमदे आइडिया ऑफ मणिपुर वारी बबको सागसी हारिबनीना आइडिया ऑफ मणिपुर मल थमसी हारिबनीना अखोइ मयाम पुनमंगना मदुदि आइडिया ऑफ मणिपुर पामिबो पुनमंगना एनी फ्रुक खुदी मंगना मफुमदो सगरब ताबनी मकोइदा लाइबा थ्रेट मकोइगी लाइबा प्रोटेक्शन दो अखोइगी लेरिबा मयाम सिना पीर कांदद मधु हारिबा पोसिंग डिस्टर्बेंस लेहंदना अखोइ पुन्ना होनमिना बताबनी होय थागचिरोजा दुगो मथंगदा मुलाक जगे अखोइगी स्टेट असिदा खुंदारिबा कुकी मियामबु युमलोन नबा लेबाक्तगी चंगलकपा रिफ्यूजी अमसुंग इलीगल इमिग्रेंट हाइना कुकी मियामबु लाना उहनब होटनारिबसिंगी मथक्ता शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 की मखादा चेराक पीबा याय हाइना अखोइगी कुकी इनपे मणिपुरना फोंदोरकले ओदा वाफम सिगी मतंगदा दिखोइगी मरुइना कुकी सिंगबु रिफ्यूजी नि हाइबसिंगी मथक्ता आइन गे ओइबा चेराक पीबा याय हाइबदुनि पुलब ओइना हाइनिंगलिबसे ओजा करी वाफम फोंदोकपिनि द कुकी बु रिफ्यूजी नि ना हाइबदुदि कुकी दा हाइबनि केनो दा हाइब थादौ दा हाइब नते मा दा हाइब नते जौ दा हाइब नते रालते दा सिमते दा गांगते दा माते दा हाइब नते बको लाइरिबा मयाम सिंग अदुगी ममिंगदा कुकी हाइबा मोइना सोमजलकानसिदा ब्रह्मादि कइदगी लाइबा हाइजलइबा मयाम सिंग हाइफेट चैसा युथक मानै नत्रगा हाइफेट मखोइगी अदु एंसेस्ट्रल केनोमा लेनेना संजलकानसिदा मयाम सिंगदु मखोइना अचौबा केनोदगी लाकपा मैना मंगमगा नेशन कुकी हाइबा पुसलकानदुदा हाइबा हाइबदुदि होय थादौद थीना तौरदि मागी हुजिगी केनोदुना पिरकपे कुकी हाइबा ट्राइब मसक खंगदि केनो कुकी हाइबा ट्राइब अमता कुकी हाइबा ट्राइब अमता कुकी हाइबा पुरि अमता अदु मजलैतबा पोतुदा कनो तौवेना कनाना करम कनो पिरकदो नत्रा हुजिगी प्रिवेंशन ऑफ करी बैकवर्ड एंड ट्राइबल्स अखोई एट्रोसिटीज प्रिवेंशन एक हाइबनेबको हाइरिबा पोतुना पिदोरिजी कनाना हागंदा कॉन्स्टिट्यूशन मसक खंगाबा कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर तौरब ट्राइब नत्रगा शेड्यूल कास्ट नत्रगा ओबीसी लरिबा मयाम सिंग अदुदैदा अखोइगी कनागुंबा हाइरिबदुगी वांगमता लेबा मियोसिंग अदुना एट्रोसिटीज और नि चथरगदि मधु आइन की सेरा फंग याय हाइबनेबको अदुबु हाइरिबा पोटसिंग अदो अंद्रग वंगांग संगांगसिंग अदो कुकी दा हाइबददि मधु फंगे कुकी हाइबा पोट अमता मसक खंगबा लेते हबा होजिबोक्ता होय अदा खंगदबनिना खंगदबदु दा हाइबेनी लेतबदु दा हाइबनी अरेबा थादौ दा हाइरुदे को अदगिदि जौ दा सिमते दा माते दा रालते दा दो दा हाइरुदेबको लेतबा पोतु दा हाइरुबनी अदुना कशु फंगिंगाय ओइदे अदुगा हाइरिबा पोतु लेरा कांदा खनगदौनेबा अदुगी पोतुदि लेत्रिमिना मदुदा हाइबा कांदुदा अखोइना कैमता हाइनिंगाय लेतेबको अखोइना कनागुम्बा कांगलुप अमतबु कनागुम्बा मियो अमतबु अखोइना मसागी इंडिजिनियस मसिदा लेरिबा मयाम सिंग असिदैदा अखोइना कनासु ताथि तावोइना हाइनबगी वाकैसु लेहनदेबको लाकपु मिसिंगदुबुदि लाएना हाइबा ताबनि लाक्सलकपसिंग अदुदि लाक्सलकपसिंग अदु मोइना कुकीनि हाइरगा लामिना कुकीनिना हाइबा ताबनि अत्र सिदा लेरिबा सिंगिदि हानैसिदि कुकी नतेदरा अदुगी कंट्राडिक्शन दु वानी होय थागचिरि ओजा अरोइबो ओइना कनो लाक्जगे ओजा अदर बैकवर्ड क्लास द लेरिबा क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट असिगा मानबा मोंगदा रिजर्वेशन चांग मानबा फंगनबा यानबा शेड्यूल कास्ट SC अमसुंग शेड्यूल ट्राइब ST प्रूफ सिंगदसु मसिगा मानबा सिस्टम अमा हौदोकनबा सेंटर द सुप्रीम कोर्ट ना नोटिस इशू तौख्रेबने ओजा रिजर्वेशन पॉलिसी दा अखोइगी इकोनॉमिक क्राइटेरिया हपचिनबगी तंगाई फदबसी लेब्रा ओजा करी मसी कैनोने मैम लोई खंगनरेको अखोइगी शेड्यूल का ट्राइब नत्रगा शेड्यूल कास्ट हाइबसे सही तरह तरह की ओबा अखोइगी
president ki proclamation amana ain amana sema kale constitution da schedule tribe haiba schedule caste haiba magi tongan ba mahum ama leite bu in the whole constitution da aduna haiba posidi leriba magi economic status magi leriba geographical area adi magi leriba habitation mayam singu yang kan da president na madu gi poto khogi sahi tara tara gi matung in haiba sing asi tribal ni makoi sing schedule caste ni makoi sing asi da more benefit ama piro adu makoi gi tribal gi way of life se overcome to loisalo haiba ne bu ko adu gi potu constitution sem de gi horakan tribalism loisan ba casteism loisan ba haibse india gi secularism gi kari gi leriba magi mayam sigi masigi constitution gi pandam ama ne ba adu gi pandam to hoji bawda 75 years of independence loisan mangam da bu gi wane aduna masina card amona sina ga election torok ko mayam le sum nai na loiba nai ga dam nate but supreme court handa intervene tor isidi asu yamna thada kharaba asu yamna reservation pi khraga sum tribe ni sum caste ni leiba taragadi karam numit thada tribe loidori karam numit thada leidana ko sigi egalitarian society ma kramai lakpo ngamdori noi na ngai thada gi paisa mayam na khoi ngai pi gi paisa mayam jinga se masigi outcome si karai no haido adu thirak pai wane ba aduna once tribal lamagi reservation phangraba magi way of life to khara hena kitang better placement amada leigraba agtagadi makoi sing ado magi genesis hai tare ko mai keno tribal list gi magi keno do tribal gi keno de kakadabani haiba individualized ro puani da keno do khoi tribal gi kari ga ma sum phanga is phangai masa du su tribe adi ips phangai masa du tribe ma du su tribe du sum sat lega di once aina tribal amu ina gi benefit am phangreba agtagadi ai gi leriba khoi gi keno do successor sing do ai isa oi ai no pi oi ko ai wona le riba dependent or me am sing do ai wona pri ba opportunity na ma khoi gi better way of life ma establish to no na ra dong ne sum ma khoi ju tribe ai ju tribe na sum to le ra di tribal hai ba keno si loi roi adna supreme court ki keno se masi yam sauba keno amani india da kari political crisis lakada bu no hai ba khangde masi na political card mo na sin ra kan da election tawwa political power singol ku leiri bane bu ko ado masi gi pot me am sing ase ai gi mot di mase yam thu na se keno na Nelson Mandela na magi reservation tribal reservation si moi constitution gi na to bu ka da hoduk ne ba mana kan objection tawe masi stu to roi do ne na manam di human gi potential se exploit tawe manam reservation hai bisina human gi potential exploit tawe adu reservation si leiga da bani karam bano hai ba kan da khoi gi underprivileged khoi pok podi gi soina ra ba ta gi down syndrome le ra ba leidana ko sat pa ngam dra ba kai dor ba magi disabled person hai tare ko sum me am singa si da ma khoi gi kitang society se mik tin mangam na ba ma khoi da special kaino ma pi ra kan da ma khoi gi way of life ma survive to ngam na pi ba reservation no tongan bam ne ko mi amaga magi ethnic amaga ethnic group amaga adudi da reservation pi ba lai targadi society sida magi potential pudong na gi masak lai roi baramatra masi to hoi da bane na ma kan objection pi e ko Nelson Mandela na anumai to dana india da sumatu gi argument mayam lai gi but india gi lai ba diversity mayam du de thok makhal gi keno amane ko matam du de ko aduna matam gi sei tara gi sangduk si hai da mai ya na kan da moi taughibani ado sei tara sangduk ko sei 75 years of independence palan tawkre wari ba ko aduna hujik handak laktu 76 ta laktu ne 25 si ko na 76 years rakadoi ne 25 ki keno si de ko aduna la iba poaching ase aduna hairi ba pot ase akoina hojikti masi loisan bagi matam haitare ko tribal reservation gi caste reservation gi matam se ai loisan lo haiduna advance ta pulap tu haiba nate ko phangraba mai ken hosing adudi madu katop tawra dawne list tu dagi ko adu kan kimili adune kimili yeng chelak pa hairi se ko magi socialist da special contractor phangaba leidana ko IAS phangaba natra kana government gi thaba ma phangaba kaino ma thangro magi way of life ta kaino le raba mayam sing adu di mokoina magi responsibility lawra kan mai masa masu sing adu madu semjara dawni aduna tribal gi list gi madu ke no thok dawni haiba potu ne wala iba issue se ko adu mai to na madu gi pot sing adu koina tangai padana madu hojiki matam sida matam thengman graba pot amani na aidi maina thamjani hoi thagachari oja gi chilama matam kya bu kai thok bidina tharam asibu mapung han bi bagi damakta oja bu hainga leitana thagachari oja matang asida news analysis loisinjare midyeng tabiriba punma pusu amuka hana thagachari
Central Government की थबक की एग्जाम माई पाके खलगदी करी पागदबनो खंगबदगी करी पारोइदबनो खंगबन हेना मरुओई Russell Coaching Institute Mayang Imphal SSC Defense Samadi Banking Exam Singi Tha Taruki Boarding Course Hauzaragani Mafamasida Boarding the Laiba Satra Kudingmak Thavaki Exam Singda Written da 100% Success Oiri Mafamasida Sakdaraba Retired Navy Air Force Samadi Subject Expert Singna Takpi Tambiri Boarding the Laiba Satra Sing No Madapung Tara Ozaga Lunina Larik Pahanbaga Lunina Pung amagi physical training su pichari mafamasida subject khudingmaki shortcut method su takpi tambiri akagnaba sit masing kun khaktani yaubiningba singna mayang Imphal Bangun buya leirakta leiba Russell Coaching Institute ta lakpiraga registration tawbihau natraga akupamaro gidamak mobile number 8289 833 957 da contact tawbirau Hakchang phana thamge hairabadi iramda masimakta da leiba khwaidagi pharaba hospital singi manungda ama oiriba Babina Hospital leijari Mafamasida thazaba yaraba amadi sel yamna changdana specialty kunhen bada ana layeng bagi khudong chaba pizari Pediatrics Cardiology Cosmetic Surgery amadi specialty makal makha kayada aikhoigi specialist singna marik chumna thawai hakchang yauna layeng jari aduna state wangmada amu kari gi chatlugani aikhoigi manipur da su hogikti awang bathaki healthcare fanglabada matam mangan biraganu sel hena tingan biraganu aikhoigi specialist singdagi malemgi apaba thaki layeng patapta yumpham oiba service lobiyu Babina Hospital where hope meets compassion akupa marol gidamak Babina Hospital Sajiwa Jail Road Khabai Soi Imphal East lengsin birau natraga aikhoigi phone number 6909 390666 ta call tawbirau Welcome to Uttaranchal